dung di toppa de bata jolmai didok ibana ma dang denggan sasada bawai puju hubain ma di ibana sada boru-boru pangrubi di ibana bahen akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na neolina ya soalani na marmainan na palakup posado pangalakup do nang namabuat na sirangi atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Horas guys, intinya jangan lupa mau lihat horas. Jadi dihita horong ni hula-hula saluhna dia mutulang nami dihita kena marang-maranggi digile tunggu dihita hula-hula di pamurut tahun batuk sana baje hita makakai data sakton ima boras permatodi data buan asa saya dapat kadata tiap kamang. Jadi asal memang lihat memahami asal lihat panggabian lihat pasfurasan las omma lihat nami omma dan nami pasaton baru gue piring nali buat nami main maju musik nasi tanah sari.
Biro dihamu terluwi ba ibu terliba. Isok kabiro sian orang mula-mula man pulangmu nenggolan dono samburan nami siboro. Tuk sohani be sohon kararo nami dihamu itu don yak kabere diba asino hari Tuhan saya dilemba marai pasut akagabi nami mula. Sohon hatan yang harbuat bir hatan yang tujuan dapat do bir mapoki baul-baul pasaro. Bir mata bir muna betul-betul nang pakamuan. Betul. Jadi sentawi man dia muna bona suhut marga malau ison rodo kami tulang marga si tanggang bona tulang marga si tanggang bona nyari marga si tanggang song-songoni hula-hula na marhamarang di marga si tanggang ayo hula-hula na po ison ibok taon ng kaningan na tulang muna harbuipin wati songa taon gudang sopution songa harbuipin nabinuan ni na tulang muna balas songa muna may sa tuhata manggoki pasu-pasu na tulang muna asa dohonon masongon hata nina dua-dua firma ponggi bahul-bahul pasalongan firma to dimuna sa luhuna ludu-ludu na pasamotan mau lihat mang baru alay jo hamudo hame hula-hula na marhamaranggi jadi semua katanya gue pir labinuan ni hame mereka sinaga ba firma ponggi bahul-bahul na pasalongan saya firma to dimuna sini saya jomuk mana kapangamuan maksud lanjut jadi modal katanya hargoy bir na upasata mo siyan gula-gula na marhamaranggi si hotang si rajaloan at kasikan itan yang namin may manggoro pamanta de bata asa madjakon mapamatang ng patod yung muna di paso-paso ng ape su anak doon para may muna asa doon na namin masakon nito ng tua si titik may nasyo pagalang-galang mapangarahod na hargoy per na upasata mi hula-hula na marhamaranggi si hotang si rajaloan de bata man manggoy paso-pasura yang mau na suhuto songon hatani harbuai pir na di pasaan ya kailatan akaningan dorong naik matutu sauran nabi kami berkasih bulu dorong masuk titik nanti nopai nek gudang besapuna tuk songon ipi harbuai pir ni bonnek kailatan akan tuhamu na suhuto se tuhan tama namang gohi pasu-pasu nyaro nami wae iso gula-gula na poso Semarang lima di nama jalur pamasung-masung anak itu dari nami do paruman muna ini sikadan bisa rodo hari som gula-gula poso Semarang nama buan boros pir lima di beri karaknya asal nami mati songo gula-gula asa pir mina di berbol pasarongan pir mato di muna sang di manang pangamuan madudu jadi mau yang tegulang mak taruh tujuan ang baru udah habisan nang ula-ula naboso marpau malah sudah kali 2 hari panggorak kami nak ingat ya olong tuh sangat pe ang baru arah nami ula-ula muna harga marpau las itu marohamu jadi sawan kata baru bir lebon yang kain atas dari bahan kanino naima saudara tua titim mana nanti nampak kau balas di rumah terus semua ini be baru biar nebon yang kena tas oleh bara satu hatta mana kau pasu-pasuna Dibuat inna buat tio binai di pangohatan. Pain masih di tio las lain nak hasan lain.